Impi yethu enkulu esibhekene nayo isekuloleni amathuba ukuthi sisebenze siqashwe khona sokwazi ukuthi sikube khona okuncane sikutholayo sithenga ukudla sifundise nezingane sigqoke sakhe nezindlu zethu. Impi enkulu ilapha nakwezemsebenzi. Ingakho nane iBhayibheli lethu ekuthiwa iMarxism-Leninism ikhuluma kakhulu ngokuvikeleka kwama-rights kumbe ngamalungelo omsebenzi. Nanokuthi phela izimo asenza phansi kwazo zivune ukuthi abe umuntu ophila kahle nohlomulayo ngamandla awafakile kumkhiqizo lo wenziwayo. So inkulu lombi leyo ngiyafisa ngelilanga inikwe attention edingayo ngoba masiyekelela abantu ukuthi beyilwele bona ingcindezi ababhekene nazo emsebenzini, ingcindezi ababhekene nayo emphakathini njengakaSithebe lapho khona okuvela kahle manje ukuthi manje sekuyawuthi uqashwa abantu abafike ngakho emthethweni ngoba abala endaweni ase-South Africa banamalungelo abavikelayo bengaqhashazwa futhi banokulwela ukuthi amaholo ama ngendlela ethize. Njengamanje ke lapha kwaSithebe eMandeni kuyavetha imbono eziningi seyisebenzisana manje nabo ukufika ngokungekho emthethweni ibona abaqashayo basebenzise ukuphusha phela abamnyama bala ezweni ngoba kungathi bona abaxhaphazeki kalula ngoba South Africa inemithetho ebavikelayo. Inkulumo uma iqhubeka ke ithi iyazama lapha neMK lakho ukuthi ingelelele njengoba vele siyazi ukuthi iyona movement njengamanje ihamba ivikela abacindezekile abamnyama ngokusetshenziswa kwabangaphandle abafike ngekho emthethweni. Kodwa ingcindezi manje ebhekene nayo iMK lakho ukuthi mangabe isizwile ngehlavu esenzakalayo embonweni, mangabe ikhuluma neziteshi zamaphoyisa around, ikhuluma ne-Labour, Department of Labour around, mase kuhlaselwa leso sikhungu leso kufika kutholakala ukuthi hayi abasekho labantu abasebenzayo bokufika ongekho emthethweni. Kodwa mangabe igaselela yona ngqo ingawathinti lamaphoyisa bakusho ukuthi engathi abathiphisa laba beyimboni, ingawathinti le Department of Labour bakusho ukuthi nayo sensana amaphoyisa athiphisa laba beyimboni abangawugcina umthetho. Bathi bayigaselela bona iyababopha on the basis of trespassing. Isho ukuthini ke lento? Kunesehla senyuka la. Bathi mawubona ihlava senzeke embonini sokuqashwa kwabangafika ngokomthethweni la South Africa, tshela thina khona sobatshela bebaleke ngelanga sena ukuzobheka. Kodwa futhi wangasitshela thina sobathiphisa ngoba sikhokhela sizokubopha ngoba uzongena lapha ngekho emthethweni sithi uya trespass. Njengamanje siphuma uzama ukuseka umfowethu lapha Osama bin Laden oboshwe ngaso isimelo sengikhuluma ngaso. Ungenile sesiphela siyazenzela ngoba siyawubona uqhaphazeka nakho kukhona. Wathi hayi trespassing. Iyavela information ukuthi ungenile umfowethu uvulelwe amaphoyisa egate-ini akadlovanga kodwa noma kunjalo amaphoyisa afika ambopha ngobani usezenzele yena engahambisani ngalendlela yabo ukuthi tshela thina khona sothiphisa labantu bethu. Bathi kaningi bathi babahlasela bagasela lezimboni lezi eqashana bangaphandle bangekho emthethweni njalo befike sebebalekisiwe befike sekukhalipha ungezo ngesekuhamba ngendlela. Kodwa mawuthi yasenzela bazokubopha futhi bona. Ngithini ke thi lento lisiyekelele abantu ukuthi abazenzele bona abazame bona ukuyilwela lezimboni ezicindezela aba-South Africans amnyama ngokusebenzisa abangaphandle. Sibafake neskinda baboshwe and basazoqhubeka beboshwe. Siyadinga ukungenelela ngenhla ekutheni iyona indlela e-right nezokwazi ukuthi isebenzeke nomthetho othembekile, hayi lo ukuthi mawutshelile uhambe uyobathiphisa, yokuthi sikwazi sifike icala sekhona sibabophe laba bagangayo. Yodwa ngibuyekezwe ngempela ezinye izinto engicala mhlawumbe ichitha isikhathi ngezithi ucatshangwa lezi ukuthi sisiza kanjani ngoba uma ngabe singangeneleli ezigabeni eziphezulu kusho asazoboshwa amaqabane ngoba ayazi amaqabane ukuthi zama ukutshela amaphoyisa no-Labour uyofika selingasekho icala. Kodwa futhi manje wagasela wena ngokuba surprise uyatranspasa wala amaphoyisa azokuthatha kufaka ngaphakathi njengo-Osama bin Laden. That's why I'm saying umfowethu dlala umzimela lo ngibiza ngo-Osama bin Laden igama lakhe. That's why I'm saying esigabeni esiphezulu siyadinga ungenelela ukuvikela abantu bakithi abamnyama asebezama bona ukuyilungisela umonakalo emphakathini. Kodwa sebeshawa isehla sokuthi vele umcindezeli usebenza kanjalo. Ufike akushaye akhanda umthetho ube frustrated wathi uyalwa nokushayile
uphula umthetho akubophe. So siyadinga ukungenelela phezulu usiza abantu bengayilweli bona bodwa lempi ngoba siyabona ukuthi vele isatha sonyuka sode sibashaya.